i Evanđelje, štampano u Moskvi 1842. godine, knjiga nad knjigama koja uči, ali i pamti minulo vreme, jedna je od starih i retkih koje su danas evidentirane u eparhiji Šabačkoj u okviru projekta, čiji je cilj formiranje jedinstvenog registra ove bibliotečke građe koji realizuje Biblioteka Šabačka. Bili bi duboko blagodarni da se organizuje i zaštita pojedinih knjiga ili dokumenata koji propadaju, a koji su važni za našu istoriju, koji će nekada biti važni, pa da zajedničkim akcijama to sačuvamo. Milina kad čovjek nađe, sad kad vidi kako su naši stari sačuvali, vidite, pod kakvim uslovima su to oni čuvali. I grijeh bi bio da mi danas, pod mnogo boljim okolnostima, to ne negujemo i ne čuvamo. A knjiga je vrijedna stvar. Biblioteka Šabačka će u skladu sa zakonom o staroj i retkoj knjizi i u saradnji sa resornim ministarstvom i nadležnim institucijama ovaj posao obavljati na području cijelog okruga. Uz ljubažnošću preosvećenog vladika Lavrentija mi smo danas ovde. Uputili smo mu nedavno pismo i molbu da krenemo od eparhije i manastira i crkava sa naše teritorije, prvo teritorije grada Šapca, a onda i celog našeg okruga, jer najviše starih srpskih knjiga pretpostavljamo da ima u manastirima i crkvama. Biblioteke su nam poznate, u školama, se možda u gimnaziji, kod nas u gradu ne verujem da ima starih srpskih knjiga i verujem da imaju i pojedini ljubitelji knjiga koji znaju šta je stara i dobra knjiga, tako da evidencija starih i retkih knjiga podrazumeva i privatne biblioteke. Projekat se nastavlja najpre u manastirima Radovašnica, Kaona, Petkovica i Čokešina, a potom u crkvama koje će svoju građu na poziv vladike učiniti dostupnom. Krenut ćemo naravno do eparhije. Dalje posao se nastavlja obilaskom manastira i crkava na teritoriji Šabačke eparhije. Zadatak je pronaći, evidentirati i smestiti u bazu sve stare i retke srpske knjige. Evidentiranje i zaštita građe objavljene pre Vukovog pravopisa stare i po nekoliko vekova, poput službenika iz 1702. koja je nadživala sva ratna i druga pustošenja ovih prostora, korak je ka njenoj digitalizaciji. A ovo opet korak ka očuvanju tradicije i duhovnosti, što u vremenu u kom su reči glasnije od dela, može biti i korak ka učenju iz prošlosti, možda i iz jedne od danas pročitanih poslovica, ko ne zna ćutati, taj ne zna ni voleti. Dragocena koliko i retka, stara knjiga će ovako biti dostupna svima, što je i cilj projekta koji je danas simbolično počeo u eparhiji Šabačkoj.